Go tsamaisa madi mo ditshikeng tsa mmele, pelo e tshwanelwa ke go pompa madi a ka bokete jo bo rileng kgotsa jo bo lekanetseng. Le fa go ntse jalo, tsamao ya madi kgotsa blood pressure e kgona go nna kwa godimo thata mme se feletse se bakile bolwetse jwa madi a matona kgotsa hypertension kgotsa high blood pressure ka puo ya Sekgowa. Bolwetse jwa hypertension ke bongwe jwa malwetse a sa tshelwaneng ebile re itemogela go golela pele ga jone mo lefatsheng la rona. Thulaganyo ya tsa botsogo gompieno e tla ruta ka bolwetse jwa hypertension, gore bo bakiwa ke eng ga mmogo le tse di ka dirwang go thibela bolwetse jo. Ta re simolole thulaganyo re utwe ka botalo ka bolwetse jo. Hypertension ya ka re tlwaeletsegile go e bitsa ka Setswana, bangwe ba itle ba re ke madi a matona. Mme sentle yone hypertension tota go bogote wa gore madi mo mmeleng wa motho kana mo teng ga ditshika tsa motho a bo a ela ka bokete bo bo fitileng se leng gore tshika ya seletla hela ka re itse ka ha modimo a tlhodile mmele wa motho ka teng madi a tshwana gore a ele ka bokete jo bo lekanetseng bo se ko tlase ebile bo se go godimo ya no gona go ela mo ka pressure e go godimo jalo ke gone mo re go bisang re ke hypertension. Hypertension ka ha Setswaneng re tlwaelesegile thata ka go e bitsa re ke yone madi a go godimo. Mme sentle go te madi a go godimo mma go bo go buiwa ka bokete ba go ela ga madi mo teng ga ditshika. Mmele wa motho ka ha o irilweng ka teng mma go irilwe gore madi a ele ka bokete jo bo lekanetseng bo se ko tlase ebile bo sa fetella. Ga bo feteletse yalo ke sone se re se bitsang re ke sone hypertension. Mme hela ke tshwantshanya sentle gore ke tshwantshanya le di-pipe tsa metsi ga ela ka pressure e fitileng selekanyo go na le gona gore di-pipe be di heletsa di thubega. Mme gape ga metsi a ela ka pressure e ko tlase go na le gona gore metsi a wa se ka gore ga kwa tshwanang gore a gore teng. Bolwetse jwa madi a matona kgotsa hypertension ka puo ya Sekgowa go tlhalositswe fa motsamao wa madi mo ditshikeng o le go godimo o feta selekanyo. Mme se bake gore ditshika tse di tsamaisang madi di kgoreletsege go dira tiro sentle. Ta re tswelele thulaganyo re utwe ka mefuta ya bolwetse jwa madi a matona le gone gore bo bakiwa ke eng. Hypertension e ka bakwa ke dilo di le mmalwa. Sa ntlha tota hela gore re tlhalose sentle gore e bakiwa ke eng go batla re lebelela ka mefuta ya yone. Mofuta wa ntlha dilo le one o tlwaelesegileng thata ke leng gore o bidiwa go te essential hypertension gore ka mantswe mangwe ga go itsewe sentle gore o bakiwa keng mme go dumelwa gore ke dilo di le mmalwa tse di dirang gore nne teng. Sa ntlha e ka nna lone letsalo la motho kana tshika ya motho go kopane le tsone dilo tse di mo tikologong e re tshelang mo go yone e ka nna dijo kana e ka nna dilo tse e leng gore a di dirisa ka tsatsi le letsatsi. E go nna le mofuta wa hypertension o re o bitsang re secondary hypertension go gore ka mantswe mangwe go bo gona le sengwe se senkwang e be se fitlhelwa e le sone se se irang gore go nne le blood pressure bo go godimo. Sa boraro go na le mofuta wa boraro o bidiwang go te gestational hypertension e le mofuta wa blood pressure e leng gore o tsalwa ke diphetogo tse di tlang le boimana mo go bomme ba ba itsholegetseng. Ya mohuta wa bobedi o mma o ka irwa ke dilo di le mmalwa. Sa ntlha e ka nna ka ha re tshelang ka teng bo go nwa bojalwa phetelela go goga motsoko tiriso ya di tage dingwe tse di sa letlelelweng jaaka bo cocaine bo ecstasy tse leng gore ka Sekgowa re di bitsa re di sympathomimetic drugs. E go nna le one melemo e re e fang mo dipateleng le mo dikokelelong tsa rona ka go harologana. E ka nna tsone di bola botlhoko tse di bidiwang go te di NSAIDs ka Sekgowa bo borufene le lesika la bone hela jalo le melemo e mengwe mma e teng e itsegeng gore e ka ira gore blood pressure bo e go godimo. Sa boraro e be nna malwetse mangwe a bidiwang malwetse a manang le matute a mmele ka go harologana ka puo ya seeng bangwe ba itle ba re endocrinopathies. Go na le makwa le mmalwa a manang le gone gore mmele o ntsha matute ka bokete bo bo fitileng selekanyo a e leng gore le one a ka ira gore motho a nne le blood pressure. Tse dingwe yalo mma ke dio tse e leng gore ke ka ha motho a tshelang ka teng. Ra itse gore re Batswana ra itekodisa
ko bongakeng ba rona ba Setswana. Melemo ya Setswana le one ya contributor e ka eletsa e bola diphilo. Bolwetse ba diphilo le tsone le bone ke bongwe bo bo tlwaelesegileng gore bo ka dira gore go nne le blood pressure. Sa boraro be nna le ka ga re tshelang ka temma. Pele ne re itse gore batho ba ne ba tshela ko masimo ba tshela ko merakeng, mme re lebella mo nakong ya gampieno botshelo ba se gampieno bo ikaegile ka ditlamelo le ditsompelo tse e leng gore bontsi ba tsona bo hitlhelwa mo toropong. Jaanong ka jalo ka ga re tshelang ka teng ka ga re jang ka teng o itlhela le gore go hetogile, mme le gone anong go na le seabe se se ntsi sa gore motho a ka heletsana le bolwetse ba hypertension. Go na le mabaka a ka rotloetsang kgotsa a baya motho mo diphatseng tsa go ka tsenwa ke bolwetse jwa hypertension. Ta re ithute ka one mabaka a. Mabaka e leng gore a ka ba motho mo diphatseng ja go tsena ke bolwetse jwa hypertension ke dilo tse re farologaneng. Mo gongwe e rwa ke dijo tse re di jang, go tlhoka go ja dijo tse e leng gore tse di lolameng, go tlhoka go ja dijo tse e leng gore di na le maungo le merogo, go ja dijo tse e leng gore di na le letswai kgotsa magore a mantsi, go tlhoka go itshidila mmele le go nna le mmele o motona. Mo gongwe ka nna gore go dirisa bojalwa mo go heteletseng le go tiriso ya motsoko wa tobacco smoke. Go ja letswai le mahura a feteletseng mo dijong le go sa itshidila mmele ke mangwe a mabaka a ka bayang motho mo diphatseng tsa go tsenwa ke bolwetse jwa madi a matona. Mo lefatsheng la rona re itemogela seemo se se ntseng jang sa bolwetse jwa madi a matona. Mo Botswana dipatiso di dirilwe di harologana di lebile tse mehuta ya batho ba harologaneng ka dingwaga le gore ba nna kae ka dipalo tse di harologaneng. Tse ke na le tsone tse le goreng ke tsa dingwaga tsa bo 2019 ne di supa gore go lebaga motho a le mongwe mo go ba le bane a na le jona bolwetse jwa high blood go gore 25% ka puo ya seeng. Mme tse di ha morago nyana ne di supa palo e le kwa tasenyana di bua ka bo 16%. Mme kana tota re sentse re lemoga gore go mo go laola hela gore go tswa hela mo goreng go thulilwe jone bolwetse jwa blood pressure mo bathong ba feng ka gore kana batho bangwe ba na le bolwetse jwa high blood pressure mme ba sa itse. Yaanong tsone di palo tse gongwe di ka tswa re na le tsone le bone bo 25% mme e ka tswa ile go godimo ga 25% kana ile go tlase go tswa hela mo goreng ke ba le kae ba checkilweng yone BP ke ba le kae ba sa checkiwa ke sone se gantsi ithele re rotloetsa tota gore ha re ta re ntse re gola go botlhokwa gone gore go ngwaga wana mo ngwageng a bo gona gore o go bua ha tleliniking o check blood pressure. Bolwetse jwa madi a matona bo golela pele mo lefatsheng la rona. Seemo se ke se se tshwenyang fela thata. Re ne ra buisana le bangwe ba ba tshelang ka bolwetse jwa madi a matona ta re ba utlwe jaaka ba re bolelela maitemogelo a bone ka bolwetse jo. Ne ke tla ile gore ne ke tlhongwa ke sedidinyana ela se ke sa se tlhaloganyeng mme ke be ke tla go itekudisa bebe ba ntha ba re a e ka tswa gongwe le BP a kontere le ke go checka BP ba checka BP be ba itlhela ile ga godimonyana be ba ntha ba re gore mme o nne o tla beke yotlhe re go checka re tle re bone gore e ta tsamaya jang mme ka nna ka tla e sa nne le pharologanyo morago le morago mbe ba ntha ba re gore o bone ngaka ke be ke tla moragong ke tla go bona ngaka ga ke tsena ke tla go bona ngaka ba ntara gora gore mme re go tsenye mo treatmenteng ke BP gana go wela ko tlase re go tsenya mo treatmenteng ke be ke ra ngaka ke ra mme nna ne ke tsa gore ano e ka re nna botoka a ba ntare nyamma ha e nne botoka gora gore o tsena mo treatmenteng. Ke mo kgoding ya boraro go ntse go ka ga gore ke na le bolwetse ja BP mme se se tona se ke itemogetseng ka jone ke ne ke lapisega mo mmeleng ke keteke ga mmele ke huhula ke ira ka ngwa ke dilo tse gore dipharologano tsa mmele tse e leng gore di ne di ntsietsa mme be re ka bolesego ga ke ya go sepatala be go le mo gore ke na le BP. Gona ga nna mo gonna ke le ka nna le mohutso o montsi bogolo ja bosigo le ya le mohutso o montsi o na le sedidi le pele ne ntsi ita no go ra ntsana go e tele tsa
sa ngwaga ke itse ke kgona go iteba gore ke na le bolwetse ba BP gape go na le mongwe mone o ne a bereka le nna a bona le mongwe o na le mo dirile mo lephateng la botsogo a be re tlotlela re a ko i-check-e BP re ikutlweng ta re tswelele le thulaganyo re utlwe gore bolwetse jwa hypertension bo ka lemogiwa ka dikai dife gantsinya ga dikai setse di tla go nna teng go bo go raya gore dikarolo nngwe kana dikarolo mo mmeleng ka go harologano di ka tswa di amegile mme dikai tse di tlwaelesegileng thata jalo e ka nna gone go simolola ka one tlhogo e yopang letsapa le le feteletseng ba bangwe ba itle ba bui ka one pelo e leng gore ya bo e sa itee sentle moribo wa pelo e sone sentle ga ngwe iteela e kubetsa ko godimo ebile itaa ka bonako le gone ka ga itang ka teng e se go itaa ga tlwaelo mma ga ngwe hela jalo ba bangwe dikai tsa ntlha e ka nna gone go ngotlega ga motlhapo ga motho a tlhapologa ba bangwe se ka isa ntlha e kgona go nna yone bo stroke kana go bolwetse ba go swama ga mamma e kgona go nna se ka isa ntlha sa gore motho o na le hypertension ba bangwe hela jalo ba kgona go hupela ba ruruga maoto ba na le dikai tse di kang gore pelo ga e bereke sentle ka segwamo re go bitsang re heart failure e kgona go nna tsone dikai tsa ntlha tsa gore motho o na le bone bolwetse ba hypertension mo gongwe la bofelo e ka nna gone go latlhegelwa ke pono mo go rang gore motho a ba a sa bone sentle ga le ba jana a bona go le letobo kana le gone go latlhegelwa ke pono e kgona go nna sekai sone sa ntlha sa gore motho o na le bone bolwetse ba hypertension go opiwa ke thogo thata mo go sa tlwaelesegang ke nngwe ya dikai tse ba botsogo ba di itemogetseng tse di bakiwang ke hypertension ta re tswelele le thulaganyo re utlwe ka dithuso tsa ba botsogo ba di neelang batho ba ba amilweng ke bolwetse jwa hypertension mme tota go bua nnete ile ela ka ke simolola ba ntsenya mo treatmenteng ke be ke toa go twe ke go bonwa ke x-ray pele ko Marina mme ne ka tsamaya ke x-ray ya pelo mme ha ke tsena kwa ba ncheka pelo ba itlhela e siame kwa no be ba ntsa madi go tshekwa bo diphilo go tshekwa bo letswai bo mafura jalo go rakana ka mo mading mme le tsona re ba di cheka ba itlhela di siame hela be ba ntha ba re gore a re mathata mme ke yone BP ka gore e gana go ela ko tlase be go tere go tsenya mo treatmenteng be le gore ke bone botsholo jwa me jotlhe ka boammaaruri jaaka e le gore kgwedi le kgwedi ke a tla ke tsa treatment mme monate wa teng ke gore tota yone go bua nnete e a laolesega ke nwa dipilisi tse go teng HCT ne ntse la ntlha ke dinwa di le fu mme rile a re moragong ga ba bona e siama be ba ntha ba re gore go rudi kgaole o nwe half ke nwa half a be ke simana bona bona ka sentle nya ga se go bontshokodisi ka ile tota nna ile go direla gape ke direla ga ba botsogo go ne ga nna bonolo mo gonna gore ke kgona gore ke kgona go se go boloka botshelo ba me gompe go ke mo go ka ranta ke bolokile botshelo ba me ya la sa ga sentle e siame ke tshela ka yone ke ya check up mo kgweding dipise ke di ga gona bothata bope hela ke ra gore ke se ke la sebaka sa se ke la ngwate te di somele botlhano 15 years or 17 years ke tsela ka bolwetse ba BP mme hela ga ke na bothata bope hela ka gore ke tsholisa la check up ya me ke checka sentle ke sa dira moralo so ke jeng blood pressure ra ina le kalahi mme ga ke batla go ibitsa ke re ke kalahi mma ka gore ga se kalahi ya sinela ruri lina le tota le tshwanetseng yone melemo e leng gore ya dirisiwa fone bolwetse ba hypertension ke diritibatsi hela ka diritibatsi tse di harologaneng ke ka lebaka la gore melemo ye mma motho a isimolla go ruri ha ditso gore ona le bona bolwetse ba hypertension o tshwanna go raetse bolwetse ba go botlhe ile one tsela nngwe ya go netefatsa gore blood pressure bo mo selekanyetsong se leng gore mmele wa se letlella mma gore go se ka ganna le tshenyego ya dikarolo tsone tse di botlhokwa ya ka boboko philo le pelo hela jalo le one matlhotota bangwe ba balwetse ba e leng gore ba bona fa ba ba tlang ka bo di stroke ba ba tlang ka one pelo e sa bereke sentle kana re heart failure ba ba tlang ka malwetse a diphilo bangwe ba e leng gore ba heletsa ba tlhokana le gone go tlhatswa diphilo kana ka segwa mo re go bitsa re dialysis bontsi ba bone ya bo tsetsotlhe di tsetswe ke bone blood pressure yaanong ba ga etso blood pressure ra iteng a re itlhatlhobeng ba e leng gore ba tshela le bolwetse ba high blood pressure ke batla go le ra ke ra re neng le tsholehelong
a re netefatseng gore re tsaya melemo ya rona ya ka ngaka laetse nako tse tsotlhe a re se kopanyeng melemo ya rona ya sekgwa re e fiwang ko dikokalanong le melemo e tshwanang le ya Setswana jalo. Go hetola go dira dilo jaaka pele go ka thusa thata go laola seemo sa bolwetse jwa madi a matona jaaka go tsaya dipilisi jaaka ba botsogo ba laotse go ja dijo tse di siameng le gone go itshidila mmele ka nako tsotlhe jaaka re sa tswa go malwetse a sa tshelwaneng a tshwana jwa madi a matona a rotloediwa ke ka fa re tshelang ka teng ka jalo malwetse a motlhofo go ka thibelwa. Go ka dirwa eng go thibela bolwetse jwa madi a matona? Se se botlhokwa thata ke gone gore so santha re leke go tshela botshelo jo bo healthy. Botshelo jo bo healthy ke ra jana one go botlhokwa hela gore rothe re ne re itshidila re ne re batla tselangwe ya go itshidila e ka nna go itshidila ga gore gongwe motho a ba nna kgona go taboga kgotsa motho gongwe a ba ya go itshidilwang teng ko di-gyming kgotsa le mo lapeng hela mo malapeng a rona diamo di harologane go na le ba ile gore gongwe ba nna ko bo masimo ko bo morakeng le bona ga ba ntse ba tsamaya jalo ke nngwe ya tsela ya go itshidila le mo lapeng hela ha o tsoga a botswa mo khone ye nngwe o tsamaya o totoba wa ko khone ye nngwe ke nngwe tsela ya go itshidila jaanong go botlhokwa gone gore re leke bogolo jang batho ba ithile ba bereka ba ile gore ba nako intsi gongwe motho a bala mo ofisi ya ntse ha batse go botlhokwa gore gongwe ko phelong ya letsatsi phakela kana ka di-weekend motho a bale ka go itshidila ke sone so santha so sa bobedi ke go leka go baakanya dijo gone gore re hokotse dijo tse di na le mahura a sa siamang re hokotse dijo tse di na le starch se se ntsi re hokotse dijo tse di na le letswai le lentsi re avoide go goga motsoko re leke go hokotsa go nwa bojalwa phetelela ke tsone dingwe tsa dijo tse le gore di a thusa gone gore motho a kganele gore a handle a neele bolwetse jwa high blood pressure. Malwetse a sa tshelwaneng a rotloediwa ke ka fa re tshelang ka teng ka jalo thibelo ya malwetse ke go fetola mekgwa ya matshelo a rona ka go ela thoko tse re di dirang jaaka go ja dijo tse di itekanetseng di na le dikota tsotlhe le gone go itshidila mmele. Taruto gore setšhaba sone se itse go le kae ka bolwetse jo jwa hypertension le gone gore ba iphemela jang gore ba seka ba iphitlhela ba amilwe ke hypertension. Gore o tshwanetse gore o ithokomele ka diet e siameng le lifestyle e siameng dilo tse dintsi o di ikgetholose gape se se salang gape le go leka o nna o exercise o sa nne ga lebaka le le telele mme hela se sengwe gape nka lolotela go hokotsa mmele o se ka letelela mmele wa gore o nne motona thata o ka kganna ka go hokotsa go nwa bojalwa go emisa go ga motsoko bogolo jang tsone bo di-hably BP o ka e kganna ka go exercise ka go ja sente ka go seke o ja dijo tse di mahura. Lephata la botsogo le tswelela ka go taka mananeo go thibela le go laola bolwetse jwa madi a matona. Maikaelelo magolo ke go isa ditamelo tsa ba botsogo ko setšhabeng mo go bothe ba ba di thokang. Tarutwe ka mananeo a leng teng a lephata le a dirang go lwantshana le bolwetse jwa hypertension kgotsa madi a matona. Ba lephata la botsogo Ministry of Health ba na le ditsetlana tse di mmalwa tsa gone go leka go thusa go laola bolwetse jwa high blood pressure. Jaaka ba le bantsi ba itse go na le lephata le le bidwang NCD gone ko lephateng la Ministry of Health a bo gona le makalana a harologaneng a tshwanang le bonapha la mangwe a ile goreng a thusa gone gore re kgona go laola bolwetse jwa high blood pressure. Maphata a thusa ka ditsela tse di harologaneng so santha ke thuto gone gore maphata a thusa gore re kgone go rutuntsha batswana ka bolwetse jwa high blood pressure jaaka re ta re ntse re bua gore bo bakiwa keng ke dihidio dingwe tse ile gore di a bogakatsa
ke dihidio tse le gore motho o tshwanetse gore a di dire go leka go itshireletsa mo go jone kana go leka go thusa gore yona high blood pressure ya bone e kgona go boela hatase e laolesege yaanong maphata a thusa hela go simololang ka gone go ruta batho so sa bobedi se se leng teng ke gone gore lephata la botsogo le dirile gone gore dipatela ditleliniki kgotsa dikokelo le dikokelwana di kgone go nna le ditlamelo tsa go thusa batho ba na le bolwetse jwa high blood pressure ditlamelo hela go simolola ka tsone tse re di dirisang go check-a yone blood pressure go gore di-BP machine go yeng go ba botsogo ba hirilweng ba na le thuto ya go laola jone bolwetse jo se sengwe gape ke gone gore tota ba le ka gore dipilisi le melemo e diriswang gone go alaga bolwetse jo e kgone go nna teng mo dikokelong dikokelana le dipatela ka go harologana ke so se le gore a itse gore mo dingwageng tse di sa tswang go heta bogolo jang tsa COVID ne go kile ga nna le di-challenge tsa gone gore gongwe dipilisi di sa kgone go bona sentle mme ke dumela gore rotara kgona go lemoga gore mo dingwageng tse pedi tse tharo tse di sa tswang go heta go na le maiteko a mantsi a dirilweng gore dipilisi tse di kgone go nna teng mo dipatela mo ditleliniking ka go harologana ha go dimo ga mo a bo go nna le lenaneo la gore batho ba na le bolwetse jwa high blood pressure le a mangwe a tsamaelana le jone jaaka bo sukiri ba kgone gore ba ka tsaya melemo ya bone le mo di-pharmacy tse seng tsa goromente ha ile gore gongwe mo goromente ga rena tsone dipilisi tsa go nna jalo yaanong ke mangwe hela a maiteko ka go harologana ga reng ga mantsi a ile goreng lephata la botsogo le dirisa public health le NCD offices kgotsa departments ba le ka gone gore re kgona go laola bolwetse jo batswana go gae a re netehatse gore re itse blood pressure kgotsa BP ya rona bogolo jang dingwaga ha di atumela 40 go re hala go ngwa hala motho a simola go nna bo 35 go go godimo go botlhokwa gone gore at least ga wana mo ngwageng a ba kgona gore a go itšhaka blood pressure ga e siame ke so se se molemo ha ile gore ga ya siama ba botsogo ba ta kgona gore ba bone gore ba mo thusa jang so sa bobedi ke gone gore motho ha a tshwere ka bolwetse jwa high blood pressure o tshwanetse gore a itse gore konteng ga dipilisi lene o na le seabe mo goreng e laolesege seabe sa go ke gone gore a itshidile a je dijo tse di lolameng tse di healthy a hokotse letswai mo dijong a ikgaphe mo bojalweng jo bo heteletseng le mo go gogeng motsoko se sengwe ke gone gore gape le rona ba ile gore gongwe ga rena yone re le ke gone go thusa le go support-a ba nang le yone gore ba thuse gore e laolesege